Nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Mużika Moti Oħor fl-imkien miegħi Tony Sant. L-lum numru 710 u se nisimgħu minant il-klikka 111 Orfew, Martina Kutajjar, Daniel Sant u Andre Camilleri. Ma biex nibdew l-lum għandna din minant Jade Zinga u B. I kinda like you when you let your head down. I kinda like you when your baggy clothes. When you're not looking, I am looking. Now you're cooking it up. But if you're cooking, I am looking you up. I know you like it when I let my head down. I know you like me in my baggy clothes. When I'm not looking, you are looking. See me cooking it up. But if you're cooking, I am turning it up. Hold it down, undress me, play around, just let me slow it down, impress me, fool around, just let me. Kinda like cooking it up, kinda like turning it up, kinda like cooking it up, kinda like turning it up. I kinda like you when you let your head down. I kinda like you when you're baggy clothes. When you're not looking, I am looking. Are you cooking it up? But if you're cooking, I am looking you up. I know you like it when I let my head down. I know you like me in my baggy clothes. When I'm not looking, you are looking. See me cooking it up. But if you're cooking, I am turning it up. Hold it down, undress me, play around, just let me slow it down, impress me, fool around, just let me. Kinda like ooh around, get it up, kinda play around, turn it up. Kinda like ooh around, get it up, kinda play around, turn it up. Kif għana, il-tqajna l-edizzjoni oħra ta' Mużika Moti Oħor fl-imkien miegħi Tony Sant numru 710 l-lum bħala poddati f'din l-20 sena issa dal-waqt li sankunu qegħdin nimmarkaw ta' dawn il-poddati ta' Mużika Moti Oħor. Imma bħala programmi fuq radio fuq Campus 103.7 dan huwa t-tielet staġun u dan huwa l-10 programm fit-tielet staġun. U allura jiena bħal dejjem għandi 3 partijiet imħejjin għalikom issa f'din it-tip ta' edizzjoni ta' Mużika Moti Oħor. Fl-ewwel parti konna diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar bħal din li ftaħna biha minna Jade Zinga u Brenda De Battista jew ħjar B, is-silta tagħhom Cooking It Up. Mbagħad fit-tieni parti ikollna l-kurzità. U l-kurzità llum hija x'sar minnu Daniel Sant. Le, ma jiġi minni. Fit-tielet u l-aħħar parti ħana kolna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Hank Rules ta' Andre Camilleri. Imma ħankomplu baktar diski li ħarġu dan l-aħħar din minant il-klikka jisimha Żmien ieħor. Kem kapaċi jibdel xort iż-żmien. U għal xejn jekk nibku dak li kien. Niftakru diskos dak iż-żmien. Ma stajniex indumu wisq fil-għaxijiet u tfajliet tant kienu mistħijin. Xorta konna nieħdu baż. Festa kullimkien u ta' kuljum xalata ċiblu ieħor għal-matriq. Il-volum fulon ħallina nagħtu brasna kulħadd jisfen kif jixtieq. Xi pjaċir kemm konna għadna żgħar kien żmien ieħor.
Ix-xemx għaddejja nittantaw kif naraw xi tfajla pika bej xulxin lejn minn fostna tħares kemm żufjet. U ħallina nieħdu bass festa kullimkien u ta' kuljum xalata ġiblu ieħor għal-matriq il-volum fulon ħallina nagħtu brasna kulħadd jisfen kif jixtieq xi pjaċir kemm konna għadna żgħar kien żmien ieħor. Silta zmini ħoremek minnant il-klikka miktuba minn Joe Julian Farrugia u Filip Fello. Jkorri l-najt stennejt li xie kanzunetta bħal din tiddaħħal għal xie konkors bħal najdu għahna mużika. Jista' jkolli d-daħlet u ma ntazliċ, ma iġini kanzunetta tajba u allora nkludejni hawnhekk minnant il-klikka jisima zmini ħor. Regolarment waqt mużika motiħor ikolna il-hip-hop bil-Malti dan is-sajlu għal diversi snin, kważi 20 sena sħat hip-hop bil-Malti, ma fil-verità il-hip-hop bil-Malti li għaddej anka aktar minnek. Wieħed mill-esponenti l-aktar kontemporani nisimgħu minn għandu ukoll spiss huwa CJ Cordina, magħruf aħjar bħala 111, iġdida tiegħu jisimha Xemx Tiela. Għal-kull mewġa li lawnġi taħna mejna u meriq nixlajna u fuq konna fil-qiegħ ftaħna għaxanna l-muftiq. Kif tlajna, kif ġejna, qed jimbuttana r-rieħ tanx parla, immisma u kliem ix-xieħsom fih. Iqafu nifs, imla l-pulmon, najd grazzi ta' spiss, najda kuljum. Skur jibqa' jdur għalek jien ma naqafx niġri kuljum nara x-xemx tiela kuljum. Xemx Tiela minant 111 waqt mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. U minn żmien għal żmien ikollna wkoll esponenti li forsi jkunu ħarbulna. Wieħed minnhom huwa dan li ġej issa misni ili l-inkludejt xi ħaġa minn għandu ftit mhux ħażin, imma fl-aħħar se jirnexxieli u nirringrazzja anke lil Liam li ġibidli l-attenzjoni biex ninkludi xi ħaġa minn għand dan li ġej issa. Qabel ma ngħidilkom minnu, tajjeb ngħidilkom kif tagħmlu kuntatt miegħi kif għamel Liam, isibuni bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Hemmhekk huwa naħseb l-aktar mod faċli anke jekk isibuni fuq il-mezzi soċjali, imma dak huwa l-aktar mod faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi. Se nisimgħu mingħand Orfew, din hija Marilyn. Meta timxi lek ta' tsaġin Marilyn, dalek ċinċin let another one in, jadis malin għandani għafu il-viza nasab li ġata fil-pin. Issa disin meta timxi lek ta' tsaġin Marilyn, dalek ċinċin let another one in, jadis malin għandani għafu il-viza nasab li ġata fil-pin. Għax bistaf kif ta' dilale, tikdim lek t-ċufti għawat li tol il-bere, turnalek jħor bil-pepe, ta' taħt id-deja ta' fliġibek u rezomna mari, ġabbasni maskara, tlajt fuq ibħal ħmara, et nasib l-intbara, sita, zomna mari, donna batlet il-sala, jekk kitini l-ala, neħel miegħek bħal kala, mita. Jizar il-ħin, tispiċa din iż-zifna u d-nidar wara din, nasat indi karozza sin il-ġin tal-ħadin, infaqalek subajja u najdlek simsalabin. Għallaqta jnejja u sibni fuq l-adba ta' dara, ħabbat il-bib imma bqajt nistenna fisħana, dar fuq id-dubbin ism il-mar il-makus, xtonni kontriqet fil-bel ta' qattus, u fejn u għal-mobile u fejn il-flus, naseb li ħajtini għattak nervus, tifla ħazina ma konċ ġak bina, ġibtni għagġina u defisni ġo baking tinna, xisa disin meta
meta timxi lek tal-saġin Marilyn Talek ċin-ċin let another one in Jadisuk malin għandanija fuq il-viza u nasab li ġata fil-pin Issa disin meta timxi lek tal-saġin Marilyn Talek ċin-ċin let another one in Jadisuk malin għandanija fuq il-viza u nasab li ġata fil-pin Kif ġabitni Maritana Frodi akbar minn tal-Panama Għallitu li bħal tatwana B'dak l-għalane salana Għalfina nita mill-Kanada Trida tal-Amerikana U kem sejjer zmeċek inti minn għalik Li ħatħallik wid biex tamel affarik Tamizlek mill-bot titilfik minn sensik Sama timxi ħdejk mibita minn sijax Issa disin meta timxi lek taksaġin Marilyn Talek ċinċin let another one in Jadisib malin għandanija fuq il-viza nasab li ġata fil-pin Issa disin meta timxi lek taksaġin Marilyn Talek ċinċin let another one in Jadisib malin għandanija fuq il-viza nasab li ġata fil-pin Marilyn Mela minant Orfew u tqarribna lejn tmiem l-ewwel parti ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant llum. Għandna silta oħra però qabel nagħlqu din l-ewwel parti u hija xi ftit differenti minn dawk li kollna regolarment għalkemm ġieli kollna siltiet li laqgħu bil-Malti u għanqasu bl-Ingliż u hekk se nagħmlu llum. Din minant Martina Kutajar jisimha Un giorno. Lunedì dovrei andare a scuola anche se non ho voglia, ti prego, svegliami e rifallo ancora per l'ultima volta. Il mostro sotto al letto ora dorme accanto a te. Io ti sentivo urlare, mamma non piangere, ho bisogno di te. L'universo dorme la notte, ho bisogno di te. Questa vita mi prende a calcio come ho fatto con te. Un giorno ci rincontreremo, forse mai, mai. Un giorno ci rincontreremo, forse mai, mai. Un giorno ci rincontreremo. Vieni qui, dammi un abbraccio che duri per sempre, ti prego, scusami se non sono stata in grado di capire che il mostro sotto al letto dormiva accanto a te. Io li sentivo urlare, Dio fallo smettere, ho bisogno di te. L'universo dorme la notte, ho bisogno di te. Questa vita mi prende a calcio come ho fatto con te. Un giorno ci rincontreremo, forse mai, mai. Un giorno ci rincontreremo, forse mai, mai. Un giorno ci rincontreremo. Ho visto la città crollare in un momento, tu non andartene, restami accanto, anima libera, adesso il cuore rotto, ci rivediamo ma te lo prometto. Ho bisogno di te, l'universo dorme la notte, ho bisogno di te. Questa vita mi prende a calcio come ho fatto con te. Un giorno ci rincontreremo, forse mai, mai. Un giorno ci rincontreremo, forse mai, mai. Un giorno ci rincontreremo, forse mai, mai. Un giorno ci rincontreremo. U bis-silta Un giorno minant Martina Kutajar għana ġena f'tmim ta' l-ewwel parti ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant llum. Jina fakarkom li sibu d-dettalji ta' disco recordings l-oħra kollha li ħarġu matul din is-sena l-2025 dawn permezz tal-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti u l-ħol għal dan kollu fl-imkien ma' dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Fit-tieni parti ta' mużika motiħor għana jkollna il-kurzità u l-kurzità llum hija din. X'sar minnu Daniel Sant?
Daniel Sant hemmhekk interpreta fuq il-pjanu il-kompożizzjoni ta' George Gershwin Embraceable You minn kważi mit-sena ilu issa dik is-silta. Illum il-kursita hija x'sar minnu Daniel Sant u Daniel Sant mhux jisem ġdid tal-mużika mod ieħor għalkemm kif spiss infakkarkom ma jiġix minni. Anke meta konna nagħmlu mużika 21 ġieli daqqejna il-mużika tiegħu u irrid ngħid illi mhux qed nistaqsi x'sar minnu għax sparixxa kompletament mix-xena. Imma fis-sens ta' x'qed jagħmel bħalissa. U kultant jitfaċċa b'xi recording tiegħu mod partikolari fuq YouTube bħal dan illi għadni kemm semmajtkom l-Embraceable You ta' George Gershwin minn Daniel Sant u riċentament ħareġ video tiegħu live mal-kwartett tiegħu Friga il-Latvja irrekordjat fit-18 ta' Jannar ta' l-2025 fiċ-Ċentru Kulturali M. Darbninka. Mela Daniel Sant mela u l-kwartett tiegħu din hija As We Grow.
As We Grow mill-kwartett ta' Daniel Sant rekordjat friga il-Latvja f'Jannar ta' din is-sena l-2025 u biħnal u din it-tieni parti ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant llum. Fit-tieni parti għandna jkollna kurzita u jekk int għandek xi mistoqsija li tixtieq taqsam magħna jew taqsam miegħi direttament. Kull m'għandek tagħmel huwa tiktibli permezz tal-website personali tiegħi li ssiba fuq tonysant.com. Fittielet u l-aħħar parti ikolna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Hank Rules ta' Andre Camilleri. Jambalaya Down on the Bayou mill-ant Hank Williams nafuha oriġinarjament hawnhekk fil-verżjoni ta' Andre Camilleri mill-album ġdid tiegħu li jismu Hank Rules. Dan huwa l-ewwel album ta' din is-sena mingħand dan il-kantawtur Malti Awstraljan mill-aktar prolifiku qed ngħid l-ewwel album għax indubjament li kollna aktar albums
iva, aktar albums minn għandu din is-sena. U għat-tip ta' album differenti mill-biċċa kbira li ħareġ f'dawn l-aħħar snin, fis-sensu li huwa album ta' kanzunetti ta' xi ħadd ieħor. U kollha tal-istess persuna hawnhekk, Hank Williams, bħal din li smajna biex bdejna l-ġambalaya, imma kadin oħra minn għandu. I'm so lonesome, I could cry. Dan huwa Andre Camilleri. Maħuda mill-album Hank Rules, I'm So Lonesome I Could Cry, ta' Hank Williams naturalment, imma smajni għawek interpretata minn Andre Camilleri. Hank Williams huwa kantawtur Amerikan famuż u mux sanqot ngħid wis dwaru, imma indubjument wieħed mill-idoli ta' Andre Camilleri. U allura dan l-album jilħas kolli ngħid mill-aktar naturali fil-katalgu tiegħu. Għalkemm il-kanzunetti ta' Williams huma indubjament il-kanzunetti ta' Williams, però f'dan l-album għandhom arranġamenti li tipikament tistennihom mingħand Camilleri. Isimgħu din, Cold Cold Heart. Can't free down from there.
Cold Cold Heart mill-album Hank Rules ta' Andre Camilleri. U anka għandu xi videos għal uħut mis-siltiet jidher li l-ewwel wieħed li tagħna kien għal I'm So Lonely I Could Cry ftit tal-ġimgħatilu, imissa ftit tal-ġranetilu ħareġ ukoll video għal din is-silta mill-album Hank Rules Andre Camilleri, din jisimha Alone and Forsaken. Alone and Forsaken mela silta oħra mill-album Hank Rules ta' Andre Camilleri li huwa mimli bil-kanzunetti miktuba minn Hank Williams. L-istess bħalmija din li sanal u l-programm biha llum jisimha Cheating Heart.
U bil-kompożizzjoni magħrufa ta' Hank Williams hemmhekk Cheating Heart fil-verżjoni ta' Andre Camilleri mill-album ġdid tiegħu li jismu Hank Rules. Għana ġejna f'tmiem ta' l-edizzjoni tal-lum ukoll ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Jiena ma fadalli xejn li fadejn fakkarkom li d-dettalji kuntat huma permezz ta' tonysant.com. Skam il-ġurnal ta' darbohra. Għal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.
Mużika mod ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.